Yes, ibihe byiza ndetse n'umugoroba mwiza, nizere ko aho muri mugwe neza mu bice bitandukanye mugiye muherereyemo. Ni amakuru akomeye cyane ari guturuka mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo kugeza amagingo aya ngaya muri Kivu y'Amajyaruguru. Ibintu bishobora kuba bigiye guhindura isura muri teritwari ya Walikale. Inzego z'umutekano zitandukanye zateranye ziri kwiga ku kuntu zacubya cyangwa zikaburizamo umugambi wa Joseph Kabila Kabange ngo wo guhirika ku butegetsi Perezida Felix Antoine Tshisekedi Chilombo. Ndetse amakuru aranavuga ko bamwe mu barinda Perezida Felix Antoine Tshisekedi nubwo nabo batangiye kugaragaza ko bazarinda Tshisekedi, ariko ngo bafite ubwoba bw'uko uyu munyapolitike yaba ari gukorana na bamwe mu barinda Tshisekedi mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Ibyo byose rero reka mbyinjiramo, ndanyarukira ku kibuga cy'imirwano rero muri Kivu y'Amajyepfo muri teritwari ya Uvira. Ibintu byahinduye isura mw'abantu mwe, ibintu byongeye kuba agaterera nzamba kanye na wa nzamba. Intare za Sarambwe zirashaka gufata ino teritwari ku kabi na keza. Ndetse amakuru aravuga ko ingabo z'u Burundi zo zikomeje kuhagwa ari nyinshi, kuko ingabo za deployinzwe muri ibi bice ni nyinshi. M23 rero yatangiye kuba izi ikoramo, ndetse n'imirwano iremereye cyane iri kubera mu gice cyo muri teritwari ya Fizi, cyane cyane mu bice bituwe n'abanyamurenge. Naho ndaje nkubwira amakuru ari kugenda aturukayo, kuko kugeza ubu ngubu ingabo z'u Burundi nubwo zikomeje gukorwamo, ariko nazo ngo ziri gutegura ibitero simusiga ku mutwe wa M23 hano mu gice cy'abanyamurenge. Ndetse n'andi makuru ari guturuka Kisangani, Masunzu ari gutegura ibindi bitero agiye kugaba mu banyamurenge nyuma yuko ibyo yagabwe mu minsi ibiri ishize ntacyo byangije. Masunzu yagiye gutegura ibindi bitero mw'abantu. Ese M23 irabimwemerera? Ibi byose nibyo nje nkakubwira idonido. Reka mbahereze ikaze, nanabasabe gukora subscribe mwe mutarayikora, kugira ngo tujye tubana mu makuru n'ibiganiro tubategurira kuri uyu muyoboro 5/5. Ntabwo ndi butinde, reka ntangire gutya. Ndi mere mu mirwano iremereye cyane iri kubera ahitwa Rugezi. Ibitero biremereye cyane by'ingabo za leta ya Congo FARDC babikubitanwe nabyo. Amakuru aravuga ko izi ngabo za Tshisekedi zakubitiwe aha Rugezi mu buryo buremereye cyane, nk'uko amakuru aturuka muri ibi bice abivuga. Ni amakuru aturuka mu bisambu byo muri Rugezi, aho rero abagize ihuriro ry'ingabo za leta ya Congo FARDC babyutse batana mu mitwe n'umutwe wa M23 na twirwaneho. Ndetse amakuru aravuga ko ingabo za leta ya Congo FARDC bahatakarije intwaro ziremereye cyane, ndetse ibirindiro byabo byinshi byari biri hano Rugezi M23 yabirashe kugeza igihe bitwitswe cyangwa bigashya. Amakuru rero aravuga ko ibi bitero FARDC yari yagerageje kugaba ku mutwe wa M23 bakaje gusubizwa inyuma, ndetse bakamburwa n'intwaro. Bari bagambiriye gufata kino gice cya Rugezi, ubundi bakaba mu bice byerekeza mu Minembwe, ubundi bakajya kongera kuvuyanga abari abanyamurenge. Muri iyi minsi igera kuri 2 imirambo y'abasirikare benshi ba FARDC yagiye isangwa mu bihuru muri teritwari ya Walikale muri Kivu y'Amajyaruguru. Mbere ko nerekeza mu bindi bikomeye cyane biri kugenda bigarukwaho, M23 yakozanyijeho n'abazarendo muri groupement ya Kisimba muri teritwari ya Walikale muri Kivu y'Amajyaruguru. Ni imirwano yongeye gusubukurwa mu gitondo cyo ku munsi w'ejo hagati y'inyeshyamba za AFC M23 n'izabazarendo ryo mu ihuriro ry'imitwe iharanira impinduka ahangaha i Kalongwe, ni mu gace k'Abanamulema muri groupement ya Kisimba muri teritwari ya Walikale muri Kivu y'Amajyaruguru. Amakuru aturuka muri ibi bice aravuga ko M23 yongeye gutanga isomo rikomeye cyane mu mudugudu wa Kisimba muri groupement ya Ikobo. Nanone ni umudugudu wigaruriwe na M23 nanone kugeza amagingo aya ngaya. Amakuru aranavuga ko abazarendo benshi bahaguye, ndetse amakuru aranavuga ko kugeza ubu ngubu M23 ari nayo iri kugenzura umusozi w'ingenzi wa hano muri no groupement ya Ikobo. Ni umusozi wa Rushihe uherereye hagati ya Katobo na Mbukuru, aha ni muri groupement ya Kisimba. Ibice byose byari byarafashwe n'abazarendo mu minsi ishize, ariko M23 yamaze kuba ibyigarurira. Ndetse amakuru aranavuga ko inzego z'umutekano za hano Walikale
zamaze guha ikaze M23 muri ibi bice byose kuko bahinjiye n'urugamba ruremereye cyane, bahinjiye n'amasasu yo ku rwego rwo hejuru barasa mu birindiro by'abazarendo. Kugeza amagingo aya ngaya rero intwaro ziremereye cyane nizo zumvikanaga muri ibi bice, n'urusaku rw'imbunda ziremereye cyane rwumvikanaga mu birometero 4 uvuye mu mujyi wa Walikale centre. Ndetse abayobozi b'inzego z'ibanze bavuze ko abazarendo ubwo bageragezaga guhangana n'uyu mutwe wa M23 byabananiye kuko M23 yasaga nkaho ibagoye gituma mu buce butandukanye, harimo uduce twa Rusamambu, Bakumbirwa, Kinjojia ndetse n'ahitwa Kirambo. Aha ni muri groupement n'ubundi ya Ikobo. Ibice byose byamaze kuba byigarurirwa n'intare za Sarambwe. Mwabantu urugamba ruri kubera hano Walikale, M23 imaze iminsi rwitegura kuko hari n'amakuru yavugaga ko General Gaceri ari uri gutegura runo rugamba ku ruhande rwa M23. Amakuru rero akavuga ko General Gaceri nubwo amaze iminsi ategura urugamba ariko yararwiteguye, n'ubundi yarabizi neza ko abazarendo bazamugabaho igitero. Rero force ziremereye cyane zari ziri gukoranyirizwa hano Walikale, ibice bitandukanye byari birimo abasirikare ba M23, n'ubundi nta gitunguranye kuba urugamba rwongeye kwambikana muri no Walikale. Ahubwo ahantu urugamba ruri kubera rutunguranye, abarwanyi bo mu ihuriro rya Alliance Fleuve Congo ribarizwa mu mutwe wa M23 na Twirwaneho bamaze gufata agace ka Pinga ko muri teritwari ya Walikale mu ntara Kivu y'Amajyaruguru mu burasirazuba bwa Congo. Ku munsi w'ejo nibwo abarwanyi ba M23 babohoje aka gace ka Pinga gaherereye mu ntera ngufi uvuye muri centre ya Walikale iri kugenzurwa n'uruhande rwa leta. Magingo aya ngaya aha Pinga navuga ko ari wo mujyi mukuru w'ino teritwari ya Walikale, hakaba habarizwa muri kibuga gitoya cy'indege za Aerodrome. Amakuru aravuga ko kugeza ubu ngubu ikoreshwa cyangwa abarwanyi ba M23 bagaragaye bari gukoresha intwaro zikaze muri ibi bice bya Pinga, ndetse bari bafite imbunda zidasanzwe kuko magingo aya ngaya imbunda no bari bafite yari yo mu bwoko bwa machine gun. Bivugwa ko izi mbunda arizo zabafashije gufata ino Pinga kuko ino Pinga iri muri Walikale. M23 yongeye kuyisubiza, bavuga ko ari intare za Sarambwe kandi bagambiriye gukuramo ibice byose. Hagati aho mu kwezi kwa gatatu uyu mwaka nibwo M23 na AFC muri rusange bari bafashe aka gace ka Pinga, gusa baza kukikuramo ku mpamvu zo guha agaciro ibiganiro by'impande zombi hagati ya Kinshasa n'iri huriro rya Alliance Fleuve Congo byaberaga i Doha muri Qatar. Ibiganiro amakuru avuga ko mu minsi 30 yari ishize byari birimo kuba, ariko M23 mu ntangiriro z'uku kwezi kwa Kamena iza gukura intumwa zayo muri Qatar, ni nako Kinshasa yabigenjeje. Iyi Pinga mwabantu mwe imaze iminsi ivugwa ko M23 iri mu mboni zayo kuko yari yabyijeje n'abaturage bo muri ino teritwari ya Walikale, ibabwira ko aka gace ka Pinga ikwiye kugafata ndetse n'ubundi buce bukomeye cyane igiye gukomerezamo urugamba. Magingo yanga rero ifasha aka gace nyuma y'iminsi 3 ishyize abarwanyi babo muri no Walikale mu mujyi ndetse no mu gace ka Pinga baryamira amajanja yo kwirukana FARDC, ndetse banabigezeho. Batangaje ko bisubiza aka gace bagakuyemo ihuriro ry'ingabo za leta ya Congo FARDC. Ati twabanesheje, ati twabakubise turabahungisha, tubagabaho ibitero bikaze. Ndetse amakuru anavuga ko mu duce tumwe na tumwe muri teritwari ya Masisi M23 yongeye kutwigarurira. N'uduce twari turimo indiri y'abarwanyi ba FDLR ndetse n'abazalendo. Ndetse kuwa gatatu byanavugaga ko abarwanyi ba M23 bakomeje kwisuganya bagera hafi mu bindi bice byo muri ino teritwari ya Masisi, kuko magingo yangaya ino Masisi yose M23 ntabwo irayifata. Ndetse amakuru aravuga ko agace yigaruriye gahana imbibi y'ino teritwari ya Walikale bamaze kuba bagira amajanja yo kuba bayigarurira nyuma yo gufata aka gace ka Pinga, ndetse agace bigaruriye muri Masisi gahana imbibi n'aka gace bigaruriye muri Pinga. Bivuze ko rero imirwano ishobora kubura n'ubundi yerekeza muri Masisi mu duce tutarabohorwa. Urugamba rwa Pinga amakuru avuga ko rutigeze rugora intare za Sarambwe kuko abasirikare barwana ku ruhande rwa leta bahise bahunga nyuma yo gukubitwa, abandi benshi bararaswa mu buryo buremereye cyane. Gusa umubare w'abarashwe muri bino bice byo kubohora aka gace ka Pinga ntabwo uramenyekana. Gusa ku ruhande rwa leta
bakubitiwe muri aka gace barahunga, ntabwo rero bari kure kuko bakimara kuva muri ino pinga bahungiye mu bindi bice birimo Kalembe ndetse bandi bahungira muri Masisi. Gusa biravugwa ko urugamba rwaba rugiye kubura muri ibi bice bya Masisi na Walikale. Gusa M23 nayo ivuga ko ino teritwari ya Walikale ari imwe muri teritwari z'ingenzi hano muri Kivu y'Amajyaruguru igomba gukuramo, ubundi igahita ishyira umucyo ku bice byose byo muri Walikale bikomeje kuberamo ibikorwa by'ubugizi bwa nabi. Ndetse magingo ngaya amakuru aranavuga ko uwitwa Lieutenant General Pacifique Masunzu, uyu ni umuyobozi wa zone ya 3 y'ingabo za leta ya Congo FARDC, ngo yamaze kugera i Beni. Magingo ngaya yamaze iminsi igera kuri 3 ahari gutegura urugamba, yaturutse Kisangani ari gufatanya na guverineri w'intara Kivu y'Amajyaruguru ku ruhande rwa leta, General Major Somo Kakule Evaristo. Uyu nguyu niwe wasimbuye General Major Nkuba Peter Cirumwami wiciye mu mirwano yabaye ibera mu gace ka Kashebere. Yari imirwano M23 ishaka gufata mu mujyi wa Goma ndetse n'umujyi wa Sake. Magingo ngaya amakuru anavuga ko uwitwa Masunzu yamaze gutegura abandi basirikare bo mu rwego rwo hejuru, ndetse amaze iminsi abahata imyitozo amanywa nijoro kugira ngo baze kwirukana M23 muri ino Walikale. Nubwo urugamba rutoroshye ruri kubera muri ibi bice, gusa M23 ivuga ko izakomeza kurinda abaturage mu bice yigaruriye, ndetse kugira ngo baburizemo ubugizi bwa nabi bwa Masunzu. Ndetse mu minsi ishize hari n'ibitero byagabwe mu Minembwe byongeye kuva Ikisangani. M23 ivuga ko ibi bitero bikomeje ikamara gufata Walikale yakongera gufata inzira zerekeza Ikisangani nk'uko mu minsi ishize yabigenjeje, ikaza kuva muri ibi bice kubera inzira y'ibiganiro yari irimo na Kinshasa byaberaga i Doha muri Katari mu kwezi kwa Mata ndetse na Werurwe. Uyu Martin Fayulu rero yasabye Tshisekedi no kuganira n'abahagarariye za Kiliziya Katolika na za Anglikani hano muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ni umwe mu banyapolitike batavuga rumwe n'ubutegetsi bwa Kongo, yahuye n'ubundi na Perezida Felix Antoine Tshisekedi amusaba kuganira n'abahagarariye Kiliziya Katolika na za Anglikani. Uyu Fayulu yasanze Tshisekedi mu biro bye ku munsi w'ejo, nk'uko rero yari aherutse kubitangaza mu biganiro yagiye akora, mu buryo rero ngo bwo kwifatanya na Tshisekedi kurwanya ibibazo byose bibangamiye Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, cyane cyane intambara yo mu burasirazuba bwa Kongo. Guhura rero kw'aba banyapolitike bombi Tshisekedi na Fayulu bibaye mu gihe mu ihuriro rya Lamuka rirwanya ubutegetsi bwa Kongo byatunguranye kuko basanzwe rero badacana uwaka. Uyu Fayulu rero biturutse ku kudahuza, ibi byavuye no mu matora y'umukuru w'igihugu yabaye muri 2018 mu mpera, niho uku kudacana uwaka kwatangiriye, kuko Fayulu n'ubu aracyashimangira ko ari watsinze amatora kandi ngari we wari watowe kuba perezida w'igihugu cya Kongo. Ati Tshisekedi nubwo amaze imyaka 7 ku butegetsi atari ko si we watowe. Ubwo rero Fayulu wari uherekejwe n'abayobozi batandukanye bo mu ishyaka rya SD yinjiye mu biro by'umukuru w'igihugu bya Tshisekedi nyine n'abo bari bamuherekeje aganira na Perezida Tshisekedi. Rero ibi ngibi byari ikimenyetso cy'ubwiyunge bwabo mbere y'uko batangira ibiganiro byo gusasa inzoga. Ntawavugaga neza undi, ntawaciraga undi akari urutega, undi ati uri umujura wanyibye amajwi, undi ati none se ibyo byose ndabona babyirengagije, basasa inzobe baraganira, barebera hamwe icyatuma igihugu gitekana. Basanze ari ikirere kuganira na Perezida Tshisekedi. Fayulu yagiye amusobanurira ibintu bikomeye cyane bikomeje kugenda biranga iki gihugu bitari byiza ku ruhando mpuzamahanga, ndetse yasobanuriye n'abanyamakuru ko yabwiye umukuru w'igihugu Tshisekedi ko bakeneye guhurira mu biganiro bihuza abanyagihugu, kandi ko nta muntu n'umwe ugomba kubihezwamo, atuzabyitabira azaba atanze umusanzu w'uko akunda igihugu. Yagize ati igihugu kiri mu bibazo bikomeye cyane, twese turabizi. Ati twatewe impande zose, ati dukeneye inkunga, ubumwe mu rwego rw'igihugu. Ati naje kumubwira Tshisekedi ko nta bisubizo 36 bihari,
ati dukeneye guhurira mu biganiro by'abenegihugu kandi umuntu utazaza ati ntazaba akunda igihugu. Inama rero y'abepiskopi Gatolika muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo Senko n'iya Angilikani ACC mu ntangiriro za 2025 nibwo batangaje ko gahunda ihuriweho igamije guhuza abanyekongo bose kugira ngo bafatanye gushaka ibisubizo by'ibibazo bibangamiye igihugu cyabo. Barateranye. Iyi Senko na ACC byaganiriye na Perezida Tshisekedi, baganira n'ababa mu mahanga ndetse n'abayobozi b'ihuriro rya AFC M23. Harya iri huriro Senko ntabwo ryo riherutse guhura na Joseph Kabila hano i Goma ubwo yakiraga abanyamadini, ntabwo ari iri huriro cyangwa ni ECC? Ni ECC, ntabwo ari Senko. Senko ni ifite imbaraga kurusha ECC. Yego. Magingo yanga rero bashimangiraga kugira ko bashimangiraga nyine ngo ko bashaka kubona ibisubizo. Yego. Bikaboneka nyine bikagaragara ko byibuse bitangiye gutanga umusaruro. Ndetse uyu Fayulu yanagaragaje ko yifuza ko Senko na ECC byayobora ibi biganiro by'abenegihugu. Asaba Tshisekedi guhura n'abahagarariye aya madini n'amatorero. Yego. Ati nanamusabye gukora ibishoboka byose agahura n'abashumba ba Senko na ECC kugira ngo baganire kuri iyi gahunda batangije. Iyi ECC na Senko nibo batangije inzira y'ibiganiro. Urabyibuka baje mu Rwanda, bahereye Kinshasa. Yego. Bazigoma bajye baza mu Rwanda. Mu Rwanda nabo barahaje, bagiye muri Angola, bagiye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Bagezeyo. Yego, gushaka aba diaspora ni Kampala muri Uganda. Rero uyu Fayulu aravuga ko hagiye Bujumbura aho yagezeyo. i Bujumbura naho yagezeyo. Yego. Ariko ni ECC ntabwo ari Senko. Yego. Rero magingo yanga rero Fayulu aravuga ko ibi biganiro n'ubundi bikwiye gutangira ariko bikayoborwa n'aya matorero. Yego. Rero imbarutso y'ibi biganiro n'uru ruzinduko rwa Joseph Kabila mu minsi ishize yagiriye hano mu mujyi wa Goma. Yego. Nirwo rwabaye imbarutso yo gutuma abanyapolitike Fayulu na Tshisekedi bahura. Ni uburyo butari kuvugwaho rumwe, ariko uyu muhuro w'aba Fayulu na Tshisekedi navuga ko wabyukijwe no kuba Kabila ari i Goma. Yego. Bisa nkaho rero batangiye guhuza amaboko. Babona noneho bikomeye. Ibaze Kabila aje i Goma kandi bivuga ko umugambi ari uguhirika ubutegetsi. Niwe washyizeho Tshisekedi nk'umusimbura we. Yego. Biba amajwi, biba Fayulu amajwi. Martin Fayulu. Kabila aje kwifatanya na Colonel Nanga wamufashije kwiba amajwi ya Fayulu bayaha Tshisekedi. Fayulu rero yavuze ati n'ubundi ababigennye nibo badutera bagiye guhirika igihugu, bagiye kuduteranira, reka dushyire imbaraga hamwe rero natwe. Kuko nanjye ndumvwa cyane n'abaturage. Buriya Tshisekedi nawe yahise yumva ari turufi ikomeye agomba kwakira mu bijyanye na politiki, kubera ko ibitekerezo bya Fayulu hari bimwe yashyira mu bikorwa abaturage bakamugirira icyizere, kuko niwe bari bagira icyizere batora. Urumva, nta nubwo wamurenganye rwose ngo uvuge ngo ntabwo ajya arinda ijambo, ntabwo afata umwanzi ngo azirikane uwo ari we, yamwirinda mugendere kure. Nawe ari we niko byagenda. Nord Kivu, guverineri yashinje M23 kwimurira abanyarwanda mu duce imaze gufata. Guverineri w'intara Kivu y'Amajyaruguru ikorera mu buhungiro Ibeni muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ni General Major Sylvain Evariste Somo Kakule yakira intumwa z'umuryango w'ubumwe bw'Uburayi EU baganira ku kibazo cy'umutekano mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, umutekano w'intara nyine. Ni mu nama yahuje abayobozi batandukanye, abaturage n'izindi ntumwa z'umuryango w'ubumwe bw'Uburayi. Guverineri Kakule Somo Evariste yagaragaje ko umutekano muri Kivu y'Amajyaruguru uhagaze nabi, kuko muri teritwari zigize intara ya Majyaruguru zose zagizweho ingaruka n'umutekano muke, aho 5 muri zo ngo zifitwe n'umutwe wa M23, ebyiri zisigaye nazo zikaba ziganjemo ibikorwa by'iterabwoba. Yavuze ko intambara zigamije zangije byinshi birimo ibikorwa remezo, ubukungu ndetse n'imishinga y'iterambere igahagarara, naho abaturage benshi bakaba barishwe, abandi bava mu byabo barahunga.
Ikindi Guverineri Somo Kakule Evariste yagaragarije intumwa z'umuryango w'ubumwe bw'Uburayi, yavuze ko hari abanyarwanda benshi barimo kwimurirwa mu bice byafashwe na M23, ibintu yise ko ari igikorwa giteye impungenge ku busugire bwa leta ya Congo Kinshasa. Yabwiye intumwa za European Union ko ibyo bikorwa bibangamiye uburenganzira bw'abanyekongo ndetse bikaba bishobora no guhindura imiterere n'imiturire y'abaturage, icyo bita demografi mu turere dufitwe n'inyeshyamba z'umutwe wa M23. Ku ruhande rw'umuryango w'ubumwe bw'Uburayi rero, Ambasaderi Nicolas Berlanga yemeje ko iyo mu by'ukuri ishyigikiye ubusugire bwa Congo, maze atangaza ko European Union izakomeza gutanga inkunga mu by'umutekano, ubutabazi ndetse n'iterambere, kandi ko bagiye kongera ibikorwa by'imfashanyo mu bice bitaragerwamo n'inkunga mpuzamahanga. Yongeyeho ko ifungwa ry'ikibuga cy'indege cya Goma kuva cyafatwa na M23 mu mpera za Mutarama byagiye bigorana kugeza inkunga ku baturage bayikeneye. Hari kandi n'ikibazo cy'ibura ry'imiti, gusenywa kw'inkambi z'impunzi ndetse no kwibwa kw'ibikoresho by'abagiraneza. Guverineri Somo Kakule Evariste ku ruhande rwa guverinoma aho yavuze ko kuba icyicaro cy'intara ya Kivu y'Amajyaruguru cyari muri Beni byatanze icyizere ku mutekano w'abaturage, aho hanatangiye ivugururwa ry'ikibuga cy'indege cya Mavivi. General Major Somo Kakule Evariste rero yavuze kandi ko azakomeza kugarura umutekano n'amahoro muri iyi ntara, ashyira imbere gahunda zo gusubiza mu buzima busanzwe abahoze ari abarwanyi. Ngayo nguko rero ibya Somo Kakule Evariste. Twinjiye ku kibuga cy'imirwano, ariko mbere gato reka tubanze tubabwire ko mu bice bigiye bitandukanye bigenzurwa n'abarwanyi ba M23, ibihumbi 42 biga mu bice bigenzurwa na M23 n'abanyeshuri bakoze ibizamini bya leta. Inkuru nziza, inkuru iryoshye. Abanyeshuri ibihumbi 42 biga mu bice bigenzurwa na AFC M23 mu ntara Kivu y'Amajyaruguru na Kivu y'Amajyepfo bakoze ibizamini byateguwe na Leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Congo. Ibi bizamini rero byatangiye ku tariki ya 2 Kamena 2025, biri kugenzurwa n'abayobozi bo mu rwego rw'uburezi boherejwe na Leta ya Kinshasa. Abanyeshuri bakarindirwa umutekano n'abarwanyi ba AFC M23. Umunyeshuri witwa Exose Katete wakoreye ikizami mu mujyi wa Bukavu muri Kivu y'Amajyepfo yatangaje ko umutekano wabo uhagaze neza kubera ko barinzwe n'abarwanyi ba AFC M23. Ati umutekano hari uruzuye, ati mbona abantu bake hanze bashinzwe kuturindira umutekano, nta kutubangamira, nta rusaku, byose biri kugenda neza. Umuyobozi ushinzwe uburezi muri Kivu y'Amajyepfo Jean Marie Mwayesi yasobanuriye ibiro ntaramakuru Reuters ko ibizamini biri gukorwa byaturutse mu murwa mukuru wa Repubulika ya Demokarasi ya Congo. Yagize ati turi mu bagiye Kinshasa kubizana kubera ubufatanye bw'amatsinda yacu n'abatangabikorwa abo muri site 111 bose babibonye. Uyu muyobozi wungirije wa AFC M23 Bertrand Bisimwa yatangaje ko iri huriro ryemerera Leta ya Kinshasa gukoresha ibizamini bya leta abanyeshuri babyigamo kuko impande zombi ziharanira inyungu z'aba bana. Ati kuba turi mu burasirazuba bw'igihugu ntabwo bitugira ikindi kintu, uburezi bw'abana bacu ntaho buhuriye na politiki, bukwiye kurindwa politiki kubera ko twese duharanira inyungu n'imibereho myiza y'abana bacu. Abayobozi bashinzwe uburezi basobanuye ibi bizamini ko bizarangira hagati muri Kamena 2025. Abanyeshuri 2,000 bakaba ari bo batabyitabiriye. Ibyo ngibyo rero mu bice bitandukanye Ventura y'igenzura yagiye ifata, ubu bari gukora ibizamini bya leta. Yumvikana cyane. Yego, ku kibuga cy'imirwano n'amakuru ari kuva mu bice bitandukanye muri Kivu y'Amajyepfo n'iy'Amajyaruguru bwana Fagike Namura. Ariko reka duhere muri Kivu y'Amajyaruguru muri teritwari ya Walikare. Abarwanyi ba M23 bafatanyije na twirwaneho bafashe agace ka Pinga cyangwa uyu mujyi wa Pinga uherereye muri teritwari ya Walikare muri Kivu y'Amajyaruguru mu burasirazuba bwa Kongo. Twirwaneho nayo yari ihari. Magimba twirwaneho yarahageze. Oya, twirwaneho ntabwo yari ihari kuko babivugira rimwe kuko byamaze kwihuza. Amakuru ahari nuko nubundi aba bafashe ino Pinga, yego, na abasirikare bahoze ari aba FARDC
bahitamo kwihuza na M23 bivuga ko ari abari bamaze iminsi n'ubundi batorezwa hano i Rucuru nibo barwanye nibo ngo baharwanye kuva ku munsi w'ejo ku munsi w'ejo hashize ku wa kane tariki ya 5 Kamena 2025 nibwo barwanyiye ba M23 bari batangije ama operation yo gufata aka gace ka Pinga gaherereye mu ntera ngufi uvuye muri centre ya Walikale ikigenzurwa n'uruhande rwa leta. Amakuru rero abyemeza aravuga ko kugeza abarwanyi ba M23 aribo biganje muri uyu mujyi wa Pinga ati twayigezemo ati kabisa twashinzemo ibiri ati iyi Pinga iri muri Walikale ati twayigezemo yego ati kandi turi intare za Sarambwe. Hagati mu kwezi kwa gatatu uyu mwaka nibwo M23 yari yarafashe aka gace isa kukikuramo rero ku mpamvu zo guha agaciro ibiganiro by'impande zombi hagati ya leta ya Kinshasa n'umutwe wa M23 byaberaga Doha muri Qatar. Yego ni ibiganiro amakuru avuga ko mu minsi 30 ishize birimo kuba ariko impande zombi bigaragara ko zabyikuyemo mu ntangiriro z'uku kwa Kamena cyangwa z'uku kwezi kwa gatandatu. Yego iyi Pinga ifashwe mu gihe mu minsi 3 ishize abarwanyi b'uyu mutwe wa M23 batangaje ko bagiye kwisubiza aka gace ngo kuko ihuriro ry'ingabo za leta ya Congo FARDC barimo gutesha umutwe abaturage ngo kandi bakabagabaho ibitero bakagaba n'ibitero ku mutwe wa M23 mu bice bitandukanye cyane cyane mu bice bya Masisi. Mu bice bya reka wenda turebere hamwe urumva ko ibyavuze byaba ritashye Pinga yaba yafashwe. Pinga deja yamaze kujya mu biganza by'intare za Sarambwe nkuko bitangazwa hano. Yego bimaze iminsi bihwihwiswa ko Pinga iza gufatwa ndetse hari inama yabaye hariya muri teritwari ya Walikale mu gace ka Kibati. M23 yizeza abaturage ko igiye gufata kugaba ibitero kuri uyu mujyi wa Pinga. Urumva bikavugwa ko hari ibice byagiye byongerwamo ibikoresho bigaragaza ko ahubwo Walikale yose ishobora kuza kuberamo ibintu bikomeye cyane. Urumva M23 imaze iminsi yerekeje intwaro zayo ziremereye mu gace ka Peti. Urumva ibintu byongeye impungenge cyane yuko imirwano ishobora kongera kubura nyine muri iyi teritwari. Urumva niba bafashe Pinga niba ari inkuru y'ukuri. Urumva oya deja bayifashe kuko amakuru aranavuga ko itanabagoye kuko abasirikare ba CMC SMC Nyatura babirukanye mu buryo bukomeye cyane kuko biravugwa ko M23 yarashe ibisasu biremereye cyane muri no Pinga. Yego bikaba ngombwa ko aba CMC Nyatura bataresista niko navuga kuko M23 imaze iminsi ideploying intwaro ziremereye muri ibi bice zidasanzwe zitigeze zinifashishwa ifata Goma. Hano Masisi, Nyabyondo, Kasopo, Nyabyondo, Kinyumba hose naho urugamba ruraza gukomera baraje bakomeze bakubitane. Ibice bya Walikale bitaravamo byose biraje bifatwe ndetse n'ibya Masisi bikigabwamo ibitero na coalition ariko bigenzurwa na M23 biraje bifatwe. Turahanganga tubabwire ubwo rero baraje berekeze za Kalonge hano za Kalembe. Urumva turaje twumve baharasanira magingo yanga. Rero amakuru aravuga ko abasirikare ba leta ya Congo FARDC nubwo bakubitiye muri no Pinga ariko ngo ntabwo bahungiye kure. Bari byibuze mu birometero ngo bigeze nko kuri 12 byonyine uvuye muri no Pinga. Ubugana he? Ubugana za Kalembe n'ubundi. N'ubundi amakuru aravuga ko M23 ngishobora gukomeza kwagura ibirindiro kuko gutungurana igakomeza rwose. Ntabwo ari gutungurana, yarabiteguje. Ikalembe bahungiyemo nayo ishobora kuza gufatwa ndetse deja na centre ya Walikale nayo iri bugufi. Centre ya Walikale yo ni ibindi abari hano Kibati bari kuvuga ndibo bashobora ngo kuza gukora ama operation. Hanyuma muri Kivu y'Amajyepfo Katana uyu munsi ni kwa kangahe? Ni kwa gatandatu. Katana kuva kwa gatatu hari imirwano muri Kivu y'Amajyepfo. No kwa kane bararwanya, no kwa gatanu, no ku munsi w'ejo kwa gatanu. Ariko nk'ihuriro ry'ingabo za leta byagiye byicurikiranye. Ubundi M23 yatangiraga igaba ibitero byo gusubiza inyuma
urumva kuko hari abazalendo benshi abagize coalition hano muri parike ya Kahuzi Biega. Ese iyo Katana iyo Katana ni imwe ni kamwe mu duce twafashwe dufungurira amayira M23 yo gufata ikibuga cy'indege cya Kavumu. Katana ubu kugeza ubu Katana ngaha hari Burundi wamu ifitwe na M23. M23 yahaciye ijya gufata ikibuga cy'indege ariko ikajya kumva amakompori nyuma y'abarundi iragaruka irongera irakiriyaringa. Ni ukuvuga ngo bamaze iminsi barwanira hano Katana barumva ariko M23 ikana bakubita inshuro kuwa gatatu bararwanye ubwo habwaga igitero ni kuwa gatatu bahereye barwana habwaga igitero cya mbere hano Katana hafi n'ikibuga cy'indege cya Kavumu buriya ni nacyo cya Bukavu. Ubwo rero biravugwa ko amakuru ava muri ibi bice aravuga ko coalition yakomeje gucungira hafi aha ngaha nubwo M23 basubizaga inyuma. Ubu bose hamwe FDLR, FDNB na Wazalendo atibagiye na FRDC basubijwe inyuma rugikubita nyuma yaho bari batangiye gutera ibi bisasu ku birindiro by'abarwanyi bo muri M23 hano Katana. Ubwo rero humvisha urusaku rw'abaturage bariyo, humvisha urusaku rw'imbunda ziremereye n'izoroheje duce turi hafi aho bagenda banahunga urumva ariko abaturage na n'ubu baracyakuka imitima kubera ko bajya kuva bakumva haje agahenge andi masaha kumva bararasanye byabashobeye. Noneho ubwo aba coalition bari kuhunga berekeza mu bice bya parike y'igihugu ya Kahuzi Biega. Aha ngaha ntabwo M23 irinjira ngo ikore amasuku ngo ikore ama operation birahanga kandi abinjira muri izi parike ni benshi uri kumva bihangayikishije rero abaturage. So noneho M23 ziranga mu bice bya Katana naha za Kavumu werekeza Bukavu. Urebye icyo bari gukora n'amapatrol ntago bagikora amasuku biragaragara ko hatakiri ingabo nyinshi ahubwo inyinshi za deployinzwe mu bice byegereye Uvira. Urumva ni nabo bamaze iminsi za Kamanyora ariko bakabasanganyiriza hano za Nyangezi za Uvira kugira ngo hatabaho icyuho. So mu by'ukuri umubare w'abasirikare ku ruhande rwa M23 ushobora kuba ari uri kuba ikibazo aha ngaha. Ubwo rero muri parike y'igihugu ya Kahuzi Biega bari kwifatira M23 bakayicunga hano za Katana bavuga ati ni bake bakabarasa bagasanga ubuke bwabo harya ngo uburo bwinshi ntabwo ari bwo byara umusuku bagasanga ubuke bwabo rwose ntabwo babuza gukora ibya akazi bari kumva. Nuko bari kugwa mu ruzi barwitikize babo kandi rwa guverinoma Kinshasa niko twavuga. Aha rero ni muri teritwari ya Kabare na Namaginga ya biracyavuga ko ngabazari bamaze kuhagwa ni 19 urumva yego hamaze gufatirwa ibikoresho byinshi hano Katana urumva imbunda nyinshi turacyakomeza kugenda dukurikirana n'iki kiri kuvugwa hano Katana birarangira biti. Mbona machine gun arizo ziganje mu zafashwe ndabona batangaze 6 ariko buriya ntago kuko amakuru twayakiriye mu masaha ashize menshi kandi hari agikomeje urugamba. Yego urugamba rwa rukirimo yego saho gusa kuko nahitwa Rurambo hari kugeragezwa kugabwa ibitero bikaze kuko hamaze iminsi hagaragaja icy'abazalendo bamaze iminsi bahatinyira. Aha Rurambo bari ko wajya kumva ngo muzalendo nta kirwaye bari kuhatinya kuko ibintu biri kuba aha byabaciye intege ko amakuru araturuka hano ku ndondo ya Rurambo aravuga ko aha ni muri teritwari n'undi ya Uvira. Yego amakuru aragaragaza ko uduce tugera kuri 3 aha ngaha hari huzuyemo umuzalendo kabisa nyinshi ku buryo bari bafite ibirindiro bigera kuri 3 bikaze kandi yego kugeza ubwo bashinze ibirindiro navuga ko FDNB igisirikare cy'u Burundi nacyo cyaza kikavuga ko ibingibi ari byo bizashingirwa barinda ino Uvira. Yego byari ibirindiro bikaze pe kuko zimwe mu ntwaro bahunganye Bukavu na za Kamanyora na za Nyangezi zose zirunze muri ibi bice. Yego amakuru rero ava mu muhana w'abanyamulenge hano muri uyu muhana nyine uri kugenzurwa na Twirwaneho wa Rurambo. Yego amakuru aravuga ko kugeza ubu ngubu aha ku ndondo ya Rurambo uduce tugera kuri 3 umwanzi ngo yamaze guhunga yagiye. Yego nkuko bisobanurwa na bamwe mu baturage batuye hano ku ndondo ya Rurambo baravuga ko abazalendo ngo bahunze bakiruka nyuma yuko bumvishe M23 na Twirwaneho batangiye kugera amajanja ino teritwari ya Uvira. Yego utu duce tugera kuri 3 twarimo ibirindiro bikomeye cyane by'abazalendo nitwo rero ngo twaturukagamo abazalendo bakaza kugaba ibitero mu banyamurenge. Yego
mu bice bitandukanye. Abaduhaye amakuru bakomeje batubwira ko abazalendo nyuma y'uko bahunze bikanga ko M23 ishobora kubarasa mu buryo bukomeye cyane, kuko uwari umuyobozi mukuru wabo Generali Rukemata yaramaze kwicwa. Twagiye tubigarukaho. Kwicwa kwe byatumye abazalendo n'ubundi bavuga ko cyangwa bigira inama yo kwiruka, kuko nta muyobozi bari bagifite ku rugamba. Babonaga ko n'ubundi aha Majaga bashobora kuhakubitirwa nk'uko bakubitiwe ku ndondo ya Ruramba. Yewe Uyu nguyu amaze kuraswa, uyu wari uyoboye abazalendo General Rukemata amaze kuraswa, yarakomeretse mu buryo bukomeye cyane. Ahita yoherezwa mu bitaro by'ahitwa mu Ndegu yego muri Gatoke. Aza kujya kuhavurirwa, ariko biza kurangira yitabye Imana mu buryo bukomeye, kuko yarashishijwe imbunda yo mu bwoko bwa mashinigani. Urumva bwana Fagikainamura, ahubwo no kuba atarapfiriye ku rugamba navuga ko ari uriya gupfa rero ni ikintu gikomeye, kugira ngo gupfa ni ibintu biza gutyo bashaka kukurasa atanu mu mutima karokoka. Rero mbere y'iki gitero cyarasuwemo uyu Rukemata, amakuru anavuga ko M23 na twirwano bakomeje gufata uduce twinshi hano, cyane cyane mu duce twitwa Gahororo. Amakuru aravuga ko aha Gahororo hashobora kuba hagiye kubera urugamba rukakaye. Aha Gahororo ni mu birometero bike nanone uvuye ahangaha ku ndondo ya Ruramba. Ni ibitero biri kugabwa byaturutse mu minsi yabanje. Ni iminsi yari igeze kuri 3 yikurikiranya abazalendo bakomeje kugaba ibitero. Gusa twirwanaho na M23 bamaze kwirukana burundu abazalendo hano ku ndondo ya Ruramba. Yego kuko byifashe hano muri Uvira. Ni muri Uvira, ni teritwari ya Uvira. Yego. Ubwo rero tuve ku makuru y'imirwano, urumva turebera hamwe n'andi aturuka mu gihugu cy'u Burundi. Ikibanga Burundi se ko mbona abatavuga rumwe n'ubutegetsi basabye ko amatora ahagarara. N'amashyaka atavuga rumwe n'ubutegetsi yasabye ko amatora yahagarara hano mu gihugu cy'u Burundi. Ese niyo mpamvu iri gutuma basaba ko hahagarikwa amatora? Imitwe ya politiki itavuga rumwe n'ubutegetsi bw'u Burundi kuri ubu ikorera mu buhungiro niyo yasabye ko amatora y'abagize inteko nshingamategeko n'ay'abajyanama b'amakomine yakurwaho, ahubwo hakabaho ibiganiro bidaheza bihuriyemo abarundi bose nk'umuti ku bibazo iki gihugu gihanganye nabyo. Ni itangazo ryashyizweho umukono n'abayobozi b'imitwe ya politiki ikorera mu buhungiro ariyo CFOR Arusha na CNA RED Giriteka na MAP Burundi Buhire ndetse na CRN Ingeri y'urugamba ihagarariwe na Frederic Bamvuginyumvira. Yifuza ko amatora yakurwaho hakimakazwa ibiganiro. Muri iryo tangazo kandi ishyirahamwe ry'ibihugu by'Uburayi UE, iry'ibihugu bya Afurika y'Uburasirazuba EAC n'abafashije kugera ku masezerano ya Arusha basabwe gushyiraho akabo nabo kugira ngo habeho ibiganiro byahuza abanyapolitiki bose n'abandi badaharanira intebe ya politike kimwe n'abandi bose bafasha kugira ngo ibibazo biri mu gihugu bitorerwe umuti. Iyi mitwe ya politike kandi irasaba ibihugu by'amahanga ko byafasha kugira ngo imyanzuro y'urukiko rwa Afurika y'Uburasirazuba EACG yatangaje tariki 11 Ugushyingo 2021 ivuga ko manda ya gatatu ya nyakwigendera Pierre Nkurunziza itari ikurikije amategeko yashyirwa mu bikorwa. Impamvu nyamukuru iyi mitwe ya politiki impamvu nyamukuru nk'uko bigaragazwa ahangaha iyi mitwe ya politiki ishingiraho isaba leta y'u Burundi guhagarika aya matora ahubwo hakaba ibiganiro, ngo ni ukubera ko igihugu kirimo guca mu bihe bigoye cyane bishingiye ku bukungu na politiki. Abayobozi baryo rero abayobozi b'ayo mashyaka uko ari ane atavuga rumwe n'ubutegetsi bwa Evariste Ndayishimiye bashyize umukono kuri iri tangazo, barimo uwitwa Chauveneur
mu rwengezo uyoboye CNL Ingeri ya Rugamba na Dr Jean Minani uyoboye CNRD Giriteka na Emery Igiraneza uyoboye MAP Burundi na Frederic Bamvuginyumvira uyoboye C4 Arusha ari nawe uhagarariye aya mashyaka yose avuga ko ayo matora nta gisubizo yazana mu gihugu cy'u Burundi. Ni ibi biri kugenda bitangazwa. Hanyuma ikindi twavuga, Chad yihimbuye kuri Trump wakubiriye abaturage bayo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Yego, perezida wa Chad Marshal Mahamat Idriss Déby Itno yafashe icyemezo cyo gukumira abanyamerika bashaka kujya mu gihugu cye mu rwego rwo kwimura kuri Donald Trump. Tariki ya 4 Kamena 2025 nibwo Donald Trump yashyize umukono ku iteka rikumira abanyamahanga baturuka mu bihugu 12 birimo 7 byo ku mugabane wa Afurika nka Chad, Repubulika ya Demokarasi ya Congo, Libya, Somalia, Guinea Equatoriale na Sudan. Trump yasobanuye ko yafashe iki cyemezo cyo kubungabunga umutekano wa Amerika kuko ngo byagaragaye ko aba banyamahanga badafite ibyangombwa ari bo bakora ubugizi bwa nabi nk'igitero cyagabwe kuri Boulder muri Colorado mu minsi ishize. Uyu mukuru w'igihugu yanavuze ko mu bihugu yafatiye ibyemezo harimo ibifite abantu benshi muri Afurika badafite ibyangombwa, cyane cyane abafite visa zacyuye igihe. Ibyanze rero ngo kuba banze ngo kuzihinduza ngo nibo baza gukora ibikorwa by'iterabwoba. Yego, perezida wa Chad Mahamat Idriss Déby Itno yasubije rero agira ati, nasabye guverinoma gufata icyemezo kijyanye n'ihame ryo kwihimura kuri Donald Trump, duhagarika abanyamerika tubakuriraho na visa zabo. Uyu musirikare akanaba n'umukuru w'igihugu akanaba n'umugaba w'ikirenga w'ingabo za Chad yasobanuye ko Chad idakize nk'inshuti za Amerika zirimo Qatar, ariko ngo ifite inshingano yo kubungabunga agaciro n'ishema ryayo. Ati Chad indege ifite zo gutanga, ati nta ndege ifite zo gutanga, ati nta miliyari y'amadolari ifite yo gutanga, ariko ifite agaciro n'ishema. Hari ibindi bihugu rero bigera kuri 7 biri mu Burundi, Sierra Leone, Togo nabyo byafatiwe ibyemezo nk'icya Chad. na Kongo irimo. Yego, na Kongo irimo. Brazzaville, Kinshasa. Kongo Kinshasa. Urabyuka ko Trump yashinjije Tshisekedi kurekura abagizi ba nabi, abananiwe intagondwa zikaza muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Yego, mu gihugu cy'u Burundi ariko twari twibagiwe, ubonye ko igisirikare cy'u Burundi cyakoze ibara, hagaragajwe amafoto. Uvuze kumbwira niba bigishobotse ko misiyo mu by'ukuri bakiyikoze. Hari agace kahariya kitwa ngo ni Kinanira. Iryo nibara bakoze rwose. Hamaze iminsi habera imyitozo cyangwa se amahugurwa mu bijyanye no gukora ubutasi. Umva, igisirikare cy'u Burundi cyakimaze iminsi gikora amahugurwa, gitanga amahugurwa kuri abasirikare. Ibyo ni ibintu byiza bishimishije. Nabonye bari baranamanuye n'impuguke. Yego, ngo zibahugure. Ku wa 4 tariki 5 nibwo ziriya ntasi zashoje amahugurwa y'amezi 6 zakoreraga hitwa nyine Kinanira. FDNB ikora ishyano ibinyujije ku rubuga rwayo rwa X, ivuga ko ziriya ntasi ishyizeho n'ifoto ye. Ivuga ko ziriya ntasi zayo nyuma yo guhabwa impamyabushobozi zasabwe gukoresha ubumenyi zahawe mu nyungu z'igihugu, ariko ni intasi zirimo n'ab'igitsina gore wahoze bibona. Rero Uburundi cyakora nyuma y'uko bari abasirikare basoje amasomo bwahawe inkwenene ndetse bunanengwa gushyira hanze amafoto y'abatasi babwo, nyamara akazi bazakora gasanzwe ari ibanga. Byashoberanye bati se uyu muntu azaza kugutata umuzi bigende bite? Ze kumbwira aho baza gutuma. Mbona amafoto yabo yose yagiye hanze. Ubu uraje urebe, hari abagiye kuyafata bayabike, bajya bahora bayitegereza. Deja nubwo abangaba bagaragaye babasimbuza, ariko uwamubona wese yavuga ati uyu nguyu
ni maneko ntabwo bigeze rwose bagira gutiye babitekerezaho ngo babihe agaciro kandi buri akazi k'ubutasi mbona bisa nkaho byambitse ubusa. akazi k'ubutasi ni akazi gakomeye cyane. Uruzi ko perezida w'Uburusiya wenda ni naho tugiye guhita twerekeza. Perezida w'Uburusiya Vladimir Putin wari uzwi yakoze akazi k'ubutasi imyaka 15 kandi ntawe ubizi. Ariko iki gihugu nahoze mbona ngo cyubuye ibitero kuri Ukraine, cyagaze ibitero bikaze, byongeye gukaza umurego hano. Putin yarakaye cyane avuga ati Zelensky ndaguhitana wowe uri kumfata uko ntari. Ni imirwano yakajije umurego mu bitero bikomeye cyane biri kugabwa kuri iki gihugu cya Ukraine, aho biri kugabwa n'igisirikare cy'Uburusiya. Kuva mu gitondo cyo kuwa gatanu tariki ya 6 Kamena 2025 bw'ibitero byisukiranyaga kuri Ukraine bigabye mu duce turenga 5. Yego.